Bog svima, LPS Ines ovdje. I u ovom videu ću vam pokazati neke LPS-e koje sam dobila i Puppy Club. Ne znam da li su oni točno LPS-i, ali mislim da jest, pošto puno youtubera snima se njima. Mislim, LPS youtubera. I ova pozadina od tih Puppy Club, jer ja nisam mogla čekati da ih otvorim. I nakon prošlo je 5 dana od tog događaja, znači u petak sam išla i mislim da je 5 dana ili 4. Ne znam. Pa krenimo. Prvi LPS kojeg sam dobila je ova. Ona se zove Lara i ona mi je nova maskota. Uz nju sam dobila imala sam još jednu ovakvu malu masnicu, ali izgubila sam je. Takva je Ines. Da. Tako. Dobila sam još i ovu malu masnicu, koja je došla samo jedna takva. Sad idu Puppy Club. Pa to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako je ostavite like. Bok!